Bambi buli muntu ali kwetegekera onaku mulindwa onaku lw'omukaaga Baba Yakyabazinga empologoma ya Busoga lweri kujja okwandula ine bantu mama Jovia Mutesi ku mukolo ogw'ebyafaayo nga bwe muli kumbona nze tiimu yange tutuuse ku wano ku Christ's Cathedral ebugembe awali kujja okuba emikolo era nga wetutuukire nga abakanisa abali kujja okwemba n'okola emirimu egindi bajja okugaita biki bambi babenga bali kwegezesa era nga tusobola okuba nti ebintu bibeere nga biri mu high gear nga batere mu gear enzito okuboneka nga buli kikolebwa kiri kujja kubanga kiri malidadi nga kirungi nga kizamu kakicha yona nga wenkobye twagenda abantu bano nga bali kwegezesaamu wabula nga bali kutaamu okugobwa amaani bali kolesa okwegendeza okw'amaani buli luyi lulikwe kiteno neno okubona nga omulimo gobaluwaire gukolebwa mu bulungi tujja okubona nga tutuuka ku lunaku olw'omukaaga embaga lweri kujja okubaayo Yakyabazinga bambi nga agaitibwa ni mama ine bantu Mutesi Jovia nga buli kintu kiri bukwako nga wetubalaza inuma awo nga abakanisa ya Christ's Cathedral ebugembe bambi bali kwegezesa bali kola obutaweera n'ekyo omusala mbeere kuwana ngo okukireba zera time nga bali kukola byabalobozi bali kwemba luno bali kwemba lule babadeke nga bajja okutuka kuona kule mulindwa nga enemba naawo ezira bambi ayembo bo bikono namukolo nga we muri kumbona ndino omwami ono Dr. Emmanuel Gusango era nga ni director wa music wano Christ's Cathedral obugembe asobola okubanga ali abamukwaba bali kulira timu eno eri kuteekateeka bino ebyokwemba abali kujja okuba abasale ku mukolo gwa baba so twenda tukobereko kwenteekateeka direditya era kyandawulo kyoba oli awo n'embeera nga weeri kuba
kino tekyabuliddo okulya kwona kuba kulemye bana mujja mulyaye dakiika 10 nga muize nebiri kubangawo tusangire dokita kale nsangaire ino banange nga bwe muwulire buli muntu mwetegefu ku mukolo guno era ibugumu ly'amaani era mubakwekalirisa motoka eddiri kuyanaga n'abantu abali kwidda bali kamaala buli muntu ayenda kubona mutindo kyoguliwo senga music director ndo okubaka nti omulimu gukoleibwa mulungi ino okubona nti amaloboozi ge tunafulumya ku lunaku olwo gasaanira ekitiibwa eky'olunaku olwo abantu bembye bulungi bali koze practice era amaloboozi tuli kwongera ogawawula ganaajo ku lunaku lule nga ndowooza buli muntu yeebuuza nti abali kwemba ni baani aye nga ni tiimu yoye muli kubona nga netegekeibwa obulungi etyo director doctor mbaire kwalenga muli kwemba aye nga ndibona abantu balikolesa amaanyi mangi munajja kutoka obuleranga irobosirija wa bali twalina n'amaanyi nga bali kwenda ekintu kivuira yairala buli lwemba lulina ebiragiro byalwo bwe lulagiro omuntu okujja agaganvu atuukawo bwe mulagiro okuyika ayika era edenemba edindi doli kubona kuba twidi nti embeera eriwo eriba y'abantu bangi tulina okusitula twena amaloboozi gabenga oba gali ku amplification oba kuzira nga gasobola okutuuka mu bantu n'abantu kusobola okutegeera obubaka bwe bali kubisa mu kwemba. So doctor oba oliawo tusuubire kyandawulo kyemuli kujja okutulaga naddala kumbaga ya baba nga kanisa ya Christ's Cathedral Bugembe kyandawulo kyetuba tusuubire endawulo eri mu bintu bingi okutandikira embaga edisinga de bakukwaya y'abantu nga bantu 12 ayi kuluno abantu abajja okwemba bali kwaya y'abantu 10 abajja okwemba nga bamalaboozi gandawulo era ng'omwo mulimu n'abakuba bivuga bakola kibyona bana era mwedda kubona nti omutindo gwidda gw'amaani enemba didda kwembebwa nga bwe ddawandiikibwa kubeera ogwo n'omulimu gwange okubona nti buli kintu kikolebwa bulungi. Yesebo doctor kyenda kwefaaniza ku nga nikyova okwogera alowooza omukolo guno ogwa baba Kyabazinga ng'ayandula mama ine bantu ngaimwa abakanisa mwe department y'okwemba gubateire gutya ku test temuli kugezesebwa ya kuba twidi nti buli kintu lwekitegekebwa nga ate kiri ni level gye kiriku omukolo gwa baba mwenemu gulina okuba kwendawulo era nga wobonera just ku level ey'amaka entebe mwenewe gyatyamu mweba yandawulo so buli kintu kirina okuba nga kiteereibwa ku scale esinga ku eya bulido mu kwemba quality ey'okwemba embeera nimumboneka buli kintu kirina otukana n'omutindo ogwa baba mwenemu era ey'endawulo erina okubaawo. Doctor ng'otwere ku kyokubya oti enamba y'abantu abe bayembanga ku mikolo egibairewo wedding okugayitibwa ddala mu kanisa nti namba ebeera ebanga ntono ku mulundi guno mulibona nga abantu bangi ng'otwere ku kino ku numbers kyandawulo kyoba oliawo kyotusobola okutokobera omukolo guno ogwa embaga ya muzeeyi kyegubaleetera okuba nti mwegaziyamu. No mulimu ebintu bingi ebyokwegaziya kuba ni practice tiyakutwala nga yalubalato era abantu babise mu mitendera mingi okusobola okutuukayo batuuse ate twena twakitegeera nti guno tugujja kweta abantu bakungalo gujja kweta abantu ab'endawulo ate abantu abali kwidda nga baidde ensonga ebaleese tuba tulina okola omulimu ogutuukaana okutuukiriza ekyo abantu kyebaluubirirwa ate ne kyebatusuubiramu. Oli kwa Abayimbi and Yazid Yolisigira doctor ndikwenda kuleka kujja ndiba bali kulindirira kwaya atwendo otukobereku experience erietya okwembera ku abantu abanene kuba tusuubira President Museveni ajja kuba n'abakolo w'abandi okuva mu opposition n'abantu abandi okuva kuli okweyiwanga. Kirungi nti nze being a music director owa cathedral omukisa mbaire nagwe ino nti ntera okukolera abantu abanene kamaala nze nga mwene music director ekyasooka okumpwamu nze nzira butitiizi ku kyemba ndikukola nkikola nga nkyenumirizamu ng'ate nzira mbeera nayo nentaamu mpewo ate eyo nembeera era gyenta mu bantu era bona nabategeka okuba nga basobola okutuukanira ku mitindo oti n'egyo kuba nga nze batwalira abalabirizi mbona kuviira niku okutaawo Kyabazinga muloki nga ndiwera nikwaya nagirimu
so ekyo kiraga nti ndina experience guno omukolo okwidda n'ogumu ku mikolo egy'amaanyi gye mboyineku era buti ndina kubona nti kabiri gwona ngutusa ku mutindo ogwa level eyindi. Okay, tukobeire nga nti muzeeyi Muloki okwidda okubaawo okwidda okuba ku bukulu waliwo ate ngafuna mama Alice Muloki omugenzi awo tewaliwo omukisa ogwo tewagguliwo? Awo tyaliwo. Tyaliwo. Ali okumutaawo naliwo byona byona yampegana emikolo gyona egidde eminene ng'ate gyekusa ku kanisa gyona gyendagainewo. Kale bambi tweyanziza dokita akaire katono tukwenda nkuleka oje mu maiso nenteekateeka dedde okukola ebyamaloboozi aye nga ndibona nga amaanyi mulikozesa mangi mbere yoku nga ndibona iroboozi waboneraga era wakuba oti yongeramu ekyo tutya eyo nentendeka yaife tuta omuntu twamuta ku mbeera nti asobola okwembeera buli mu mbeera ekyo takyeralikirira. Kale tuyanziza bambi dokita ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribe ya police go hide and subscribe like and share our videos. Ni wangu mati kweka yemvuira Kwena jensa bandi tutumulu